siyabonga baba siyabonga siyabonga Jehova siyabonga Jehova siyabonga Jehova siyabonga baba siyabonga noma kufisi lindleleni Nkosi yami siyabonga Nkosi yami kwamele sibonge Nkosi siyabonga baba siyabonga esihamba khona siyabonga Nkosi yami esilima khona Musa esilima khona Musa siyabonga baba siyabonga siyabonga Nkosi yami siyabonga oh siyabonga Simbona ujo simbonile kumishe simbonile kutanye simbonile kuhana siyabonga siyabonga simbone ujo simbonile kujobe simbonile kupita simbonile kuhana siyabonga baba siyabonga Jesu siyambonga Peter siyambona naUhana siyabonga yimi njalo ngumfana kaMate ngibuya phansi kwakhoda yomnyama eligodisa ko20 ngithi ngihambe ngedwa ngihamba noLuthandi iminista ngithatha lapho iminista uthi bathini abantu ngomaskandi milikishe Ngiyabonga Bishop ngiyabonga mphokamathi ngethuba onikeze lona. Yimi uLuthando Sibanda ovela khona lapha eMathabo ko-X-Men. Angihambi ngedwa ngihamba lapha endamaposi ngiza kini linabakhubezekileyo emoyeni nasenhlizweni. Ngizoliduduza ngithi mali usefela izilingo liboguqa lithandaza. uNkulunkulu ongalali uNkulunkulu ongawozela. uJames 1:2 uthi masehlela izilingo libothokoza ngoba uNkulunkulu ufuna ukubona ukholo lwenu. Lingalahli ithemba. Namhlanje mawusehlela izilingo boguqa phansi uthi uNkulunkulu ngiza kuwa noma kukuhle noma kukubi uNkulunkulu ongalali uNkulunkulu ongawozela. Ngoba naboNkulunkulu ababili ngezinto zakho ziuhambele kahle ngethi uzigijimise impisi ezimbili ngesikhathi esiyi-1 uyofika lapho kuhlukana khona indlela inyeli zogijimisa yiphi uthi uzogijimisa impisi engayisiyona kuyafana njalo lakuNkulunkulu akumelanga ugijimise uNkulunkulu ngezithixo lapho lingwa khona uthi uNkulunkulu ngiyabonga simbonile kuHana sambona nakuMisheki sambona nakuPeter uNkulunkulu enza izimangalisa kubona ngithi guqa kuyena uNkulunkulu ongalali uNkulunkulu ongawozela lapho esilinga khona sithi uNkulunkulu siyabonga siyabonga baba siyabonga siyabonga baba Nkosi yami siyabonga Nkosi yami siyabonga baba siyabonga Nkosi Yesu